بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما بجمع نبوتي عزة أخونا أختم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ريغا عمنا واهك دكي فواني نمادوغ شرطك به غتون أدي غتون عمن ريغا بلادا فواني نمادوغ شرطوغ ترين عام د شرط كم غاوا إخلاص تركما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ಗೆ سنة التبعمge مهم كما به غتون ميگه تريم سومنا بلادا فواني ريغا هم اكني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنة تبع ميريا فاسكل مفهوغا हम एकन इखलास तरीका मा बहे गोतों इखलास तरीका वरा साफ को में बयान को फवाने मेरे अड़गुण में बलादन कस्त कुरानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तबाम के मुहिम कंग मिकमकी मी नमादु के शर्तों के तेरेगा ही मैंने शर्त अधिकियतो एई एम्मे अड़गंत तो शर्तों के तेरेगा ही मैंने मुहिम ए शर्त है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तबान व अड़गुण में किते में वरा कंग अड़गंत तकुरी कम गावियस अड़गुण में कुरा एव्वेस कमे अल्लाह सुब्हानहु व तआला बल्लवा ओडियन नुगन्नवाने अदि एकमकुं अळुमेन्नक मि दुनियेगाव सद आखिरतुगावस एव्वेस फायदा नुलिबेने එහෙම වෙගෙන් අලුගොන් මෙන් ඉස්ලාම් දීන වණුමට්ටක එම්මෙ ෆොරතම කියන් ජෙහෙ දෙකලිමයි කි එයි ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් මුහම්මදුර් රසූලුල්ලාහ් මුහම්මදුර් රසූලුල්ලාහ් කියා කොම්මෙ මීහෙක්ගේ මච්ච හතරු කම වාජිබ වෙගෙන් එබදේ එයි එම්මෙ ෆොරතම කම කි තස්දීක්හු ෆීමා අඛබර් أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خبر جنس دفي إمها كانت تذكرون دوانا شرطك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر كربا فوا إمها كانت تكفرها ما يكيمن قطون رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر كربا فوا إمها كانت تكفرها ما يكيمن قطون تيمنا شرطك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهي كربا فوا إمها كانت تكون دروه لوجن هرون هتروان شرطك أي ألوغن من ألوكن كرا إرجع ألوكن كرماني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دكوا فوا غتا وألا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرعك ألو من بيان كو دوا فوا غتا منوي ألوغن من كم كوجنوان يا خلافا ألوغن من كوفي كم غوانما شكل نغتوغا ألوغن من واني أندير كم غتريغا وا بايغ غتوغا أدي ألوغن من واني دين آ كنتتك ودي بايغ غتوغا එහෙම වෙගෙන් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වආලිහි වසල්ලම් හදීස් කරවා ෆෝනි මන් අහ්දත ෆී අම්රිනා හාදා මා ලයිස මින්හු ෆහුව රද්දුන් මිදීනුගා ආකන්තත්තක වද්දා ඒ දීනුගේ කමෙක්කමුගා බලාගෙන එකන් කුරාමිහා දන්නාෂේ එකන් තවණි ඒනාය රද්දු කරවිගෙන අදිවස් ඉමාම් මුස්ලිම් රිවා කරවා ෆෝ රිවායතුගා මිවණි මන් අමිලා අමලන් ලයිස අලයිහි අම්රුනා ෆහුව රද්දුන් මීහා කමෙක් කුරණි ඒ දීනුගේ කමෙක්කමුගා හදාගෙන එකන් තවණි ඒනාය රද්දු කරවිගෙන මන් අමිලා අමලන් ලයිස අලයිහි أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم के अमरे एकम आसफान वा कमें एना कुरमुं एकम वाणी एनाय रद्दु कुरैगें एनाय कं एव्वेस कहाला मंफाएं कम कुन कुरान एव्वेस कहाला थवाब दरमें एनाय कं नुलिबेने एहम बीमा अलगुण में एंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अलगुण में हाम को देवा फवा गोता बयान को देवा फवा गोता मेनुई अलगुण में एव्वेस अलुकम कोगे नुआने कं अलुकम की अल्लाह कुतव मटका अलगुण में कुरा कोम्मे कमे अलुकम की ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला रुसवा komme kame ehem vejjiya Allah subhanahu wa ta'ala nurussawa inge to Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam genestewa fawa gota nuung hen gota kan menna kame kuravijje kam gowanama qiyamet duhun alugon men wahushi gellene wegen wa mihunge gotuga arafat duhuga deen furihama uma fahuga Allah subhanahu wa ta'ala ekalaga rasul mediwar kurawwa tevis aharuge muddatuge terega islam deen furihama kurama fahuga arafat duhuga wahi woni hain uduga matin al yawma akmaltu lakum deenakum miyadu timang Allah tiba mihunge deen furihama koddewa fime miyadu timang Allah tiba mihun takawa deen furihama koddewa fime wa atmamtu alaykum ni'mati adi timang Allahuge ni'ma tiba mihunge machawa ni'ma ves furihama koddewa fime e fahuga alugon men deenuge tere alawadda komme kamaki ei bid'e e fahuga almen deenu kamek gotuga kura komme kamaki ei raddu kuravigamba ecce alugon men kirti qur'ana sunnatan nubada ekanta kofi kam gawanama ehem wima alugon men dannama nukutayaki alugon men huwa fenum fenigen kura kantataka alugon men bayak mihun dakkagen kura kantataka alugon men dalilen neti alumen deen kam balagen kura kantataki e gotaka ves deenen nukan rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ge amr fule ekamang asfanuwa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ge irshad ekamang asfanuwa ebbes kamaki rawul kamen nunkan khassa gotega miyadu zamanuga eba ulamunde faadu ge mihunta eki faadu ge da'wa koramunge ba mihun duniya ga ulamunge ndani komme bakwas da'wa korani kirti qur'ana sunnata taba'umuge niyatuga eba mihun goalamunge ndani kirti qur'ana sunnata taba'u mattaka ehennama seba mihun wani warad duruga kirti qur'ana sunnata warad duruga miyadu mi ummatuge afihun kamgawa sufim wes warab bodati gellunta deenad difawe adihame gotan insanuna warab bodati gellunta gonata koffawe deenuga namuga eta gina ibadat taken eba mihun adafawe deenuga namuga eta gina guna viruddha taken eba mihun adafawe mihuriha kamakiyos rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ge amur fole ekamang asfa nuwa kantata adiwas eba mihun alukantata wes efadan hadafawe mi mayhunaki ei hagigatu buna kam gojjiya mi ummatuge afihun ei sufin naki eba mihun warag gina kantata koffawe eba mihunge hamayekani mastaraki deen ungani watamattaka kirti qur'an ennu eba mihunge hamayekani mastaraki rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ge sunnata vesnu eba mihunge emme bodu mastaraki huwafen den eba mihunge mastaraki eba mihunge hi bunane timannage hi Allahuge hadratun gene timannage hi Allahuge faratun timanne eba bune timannage hi miwani kamet timannen eba bayan kure mi eba mihunge warabodu mastare haddathani qalbi an rabbi mi eba mihunge warabodu mastare timange hi hitab warabodan eba mihun rujuan hame gotan eba mihun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam genestevi gotaka nu hori halu kamet kuram gendaniki hame gota viruddha kaache eba mihun hadamun gendane adi bunane mi huwa fenun timanne ferifawa echke اليوم أكملت لكم دينكم الله وحيك ربني مياد دين فريهم قد دفع فيما أدي نيمة تبس فريهم قد دفع فيما إبامهم بنا من جندا كهلا إبامهم لسان الحال بنا كهلا نونك أدي كمس صوفي إمامك عن بفنس هو فنوجا رسول الله صلى الله عليه وسلم فارو جا ويرتك فارو جا دعاء إبا جنوي مي ولي وريان إبا فنه هو فنتك هو فنكي إبس دينه قبول كربنتو هو فن وانتو دينك هو فن مانتو دينك هو فن ألقون من دينك هدافكم جوجيا ألقون من دين هلاك وجين نتيجة هنجادان شكلنا قطع الله سبحانه وتعالى مي دين عزت تركما شرف تركما يكون كم بيمتيجا بابوانه لبوانه كتير من وراك كافرون نبوالا مساي كوركم جابيس إكمن هلا هن النوان إهما هو فنكي إسلام دينوجا إبس عبرة باعث نونعي خاصة قطعا دينوجا شرع مقابلوجا نوتا شرع بدل كرمتكا ميهونا فنيجن هو فنتا جنسيكم جاوانم إيواني رد كريجن أي دينوجا ترين ألف ودا كنتتا أي يبام هنا كي زنديقهم فدا دين هلاك الله ورا نبابين إيجا تريجا ألقون تبيفونا مثال الدنوا فانا تبيفلون تريجا عامك فترفاوا ألقون وسكيمون جنديا دونجينا صلواتك ميوسما هو فنم فنيجن بايك ميهم هذا فوايتش هم إيجوتان إيه إيجوتا صلاة الناريا كي ميوسما هو فنم فنيجن بايك ميهم هذا فوايتش هم إيجوتا ألقون ميمكيا ويرودتا ميوس هو فنم فنيجن هم صوفين هذا فوايتش تك إنديا وني ألقون منا ورقاتوجا باكستان وني ألقون منا ورقاتوجا ميدتانو ألقون منا صوفيزم ورب بڑا ألقون من ترى فترفاوي هم إيجوتا ألقون من هذا ميولا جواهر القرآن ميهاروس تبيفلنا فين ودان نوان كيوبا بلوا ألف بلوا إم فرطة صفحة قاونا نكيكتو ميوني ميها كان هو فنم فنيجن إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دانواني ميوني قطعك ميوني تين هداعن كياشه كيومون كذا دماغ فوا كانت تكون سلام بوانه إيه نون توتي هم إيجوتان ونني كيكتو ميونا صلاة الناريا قصنني هتروها سترستك سالي سترفار كيافي كم جوانما بينو كم كم بيجن دانه إيه مجا كم جوجيا ميادو إم بودا بينواني سياسي دانو سياسي كانت توجا كامياب هود متى مسي كرامي هم إميهم بينو نوار توي كانت إميهم كمقصد حاصل كور متى كام يقينو بس إيه تكيالهم كم بابور وندقو النوار هتروها سترستك سالي سترفار إيه كان دانوانتو ميجا ميواني مولين بس كفرة شرك ألقون من كوريجا مالود كيا أولو نيروجا بوسيري كدعاء بوسيري هدافة والإنبات ألقون من كيان
يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي مي كوچك انگي وڑانواتو ميگا ميوني كنداليگن ام بودتي كفرا شرك انگيتو يا أكرم الخلق ام ديلتي ام اوغاونتا انگيتو ام ديلتي فراتي كوبا ميميهونگا نسبتون يا أكرم الخلق خلق كتاكون تر ام ديلتي فراتي محمد صلى الله عليه واله وسلم يا أكرم الخلق ام ديلتي خلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي بودتي مصيباتك بودتي سونامي فدا كارثات دماؤمون تمنى كان نتهن ابس فراتن افرات رجوع افراتن ادي دنو متك تمنى كان نته ايبا محمد فيوا شرك نونتو كفر نون دينم بيرم نونتو مي اداليگه مي شرك انگيتو مي شرك شيعان بنا فدا انگيتو ابام هم مسكيم گندان شيعان نكي صلاكفا حد فلا گو ثواب خطبة التطنجية كيون خطبة قلنا نيجتو علي كفانا الله سبحانه وتعالى ام مها صفتك ابامهم دي فوانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن ميها ما كناليگن عليك فانا ابامهم دي فواصفتك ابامهم دكه گوتوگا الله سبحانه وتعالى امها صفتك عليك فانا ملك وديگن وينگتو مي ابامهم هدافا ودين مي ابامهم كيرت قرآن اكهر كل ما فوگا ابامهم على فتن هداگن هم اگوتا رسول الله صلى الله عليه وسلم کے سنتوگا کولفان جو ما فوگا ابامهم عمل سنتن هداگن علومگه نتیجہ انگتو هم اگوتا صوفی مس हम एगोता सूफी मस तुंजिना सलवा तिबेफुल मस क्यों वाला बल्लवा एक क्या सुनना हम शिरका बिदुआ खुराफा इत्ता शिरका बिदुआ खुराफा इत्ता एक वतुबल्लिगुना बिहा अक्सल हाजात गोस एक किया अच्छी तिबेफुल किया लाफ कम को जमाना किया लो तिबेफुल नगी वडा नोन एक ओती कंडे एलिगें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेदुवरी को एम्मेहा मुसीबत तक एम्मेहा कंत तौगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ngedi dennu kan wasilatan edigen algomen kura amalta wasilatan hadan jeni algomen kura he amalta wasilatan hadan jeni allah ge hadratun algomen eden jeni algomen kura he amalta ke zariya adi allah ge rasul ge faratun sabit fa wasilatan nuni algomen egota kas nagagen non ehnames mi sufinta efada evs kama riya kurmenne ebamhum ge mastar ge tawteren emme is mastar ki koba huwa fen algon men miyonani muhammad rasulullah kiuma ekiga algon men lazim wegen ebade wa alla na'budallah illa bima shara muhammad gfan genastavi kamennuni algon men nukuru hame egota ingeto salatu nariyas tibe flun kiwala balwa allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman daiman ala sayyidina muhammadin tanhallu bihi al'uqad algon men sihur jehfa waruga sihur salame korwani konfarate komyoti tanhallu bihi al'uqad e sihur ga gotta mohoy gandani muhammad gfan ge sababun تنحل به العقد وتنفرج به الكرب ادي امها مصيبات تكون سلام وني كاف فراتم محمد وتنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج امها حاجتك في الدني كاكو كم فرات امها حاجتك في الدني الله سبحانه وتعالى اكو ميغا ميونني كوچه محمد وتنفرج به الكرب وتقضى به وتنال به الرغائب امها ادنتك بسفرها مقدني كم فرات الله سبحانه وتعالى اكو ميغا ميوني محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتنال به الرغائب وتس دين غوسا كيانا كمن ايغا ون دعاء تكي تبيفلون رانغل انگ ودا نوان ميهوريها سچك كيوال بلوا كناليگا وننا بيان كور بافينگيتو هو فينو ميها كفينيگين بيان كو فوا اچكم اديو سما دوس دوغا اكيك अलुकंत तवस नेरेन शाबाम हो फनरदु हो गरेगा रजब हो फनरदु हो गरेगा खास अलुकंत तक के sebab hadaangendan miwes kitu qur'ana sunnatun evves dalil liben hori kanta tak ennu ngeto algon menna tasawwur koreveto walla na'budu allah illa bima shar'a bunum ge maana ki ko bakan allah subhanahu wa ta'ala evves kamen algon men nukoro ngeto muhammad sallallahu alaihi wasallam genestavi gotanuni genestavi gotta warak gina algon men ge hayatuga beenuwan emme kanta tak muhammad sallallahu alaihi wasallam yoni bayan ko dewafa enun gota kalu men kanta kofi kam go wanama shakkenne gotuga ei bekar takun je kame adi algon men evani ingeto shirkura bayge terega shirkura mihunge terega algon men ge sikuni algon men elani kirtu qur'ana efade ecche gotuga algon men ge sikuni algon men elani rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnata efade ecche gotuga ehnu kam go wanam kineto algon men bayaka fenna huwa fentake deenuge tere waddagen din hada kollani كبعتو الله بيروتو اي دينك وانتو اگوتا كبس algon men kitame waraka furatam safga tibegen algon men fada duata kitame waraka kikam gaves algon men ma hawlaka bes islah nanan algon men ge ka bes islah nanan allah ge barakatu sago men kanu liben ei kibegen to dinu ge emme bodo aslu kam gawa kirtu qur'an ge mafawga rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnemi mi sunnen algon mi yoni illa dafa komme algon kabes mi sunnata ki mi shar'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ko de vigotan algon men kan qur'an je ni shartenge اهم بگن امام ابن كثير ودالوني کی کہتو الاخلاص ومتابعه النبي صلى الله عليه واله وسلم هما شرط قبول العمل اخلاص تركما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرهم تبعهم کی ای
alukantatta qabul kurumuga de sharute e de sharutu kutarin evve sharute natija kam gojjiya Allah subhanahu wa taala algon kura evves amale balla odiyanu gannawan adi egen alum menna gadafadegam wa azab libeni ei kivegen algon men dinu gatare akantatta veddima waman yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu Allah subhanahu wa taala kirtu Quran ga wahi kurwa foni midin fiyawa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam genesdevi midin fiyawa algon men hen dine balagem fikam gwanam hila algon men faratun ekame Allah subhanahu wa taala qabul nukurwa hutte e hila qabul nukurwa huwa fil akhirati min al-khasirin adi ena qiyamad dum wa hoshi gellene wegem wa halak wegem wa takun je amal ta kuri mihun gaterega takun je amalta kuri mihun gaterega ena himegirin dani wa huwa fil akhirati min al khasirin ena wegen dani halakwe gellene wegen ba mihun gaterega evves faida nu qur'an ena kuri evves amalaka ehem wegen awmenna fenna nigeto algon me qur'an amalakun awmenna ka evves kale hew badalenade evves hew badalenade namadu salgon me qur'ani namadu ge sharatu e muhammad sallallahu alaihi wa sallam ge sunnata furihim tabauki ekam algon me sunnata furihim tabaan weti rasulullah sallallahu alaihi wa sallam genasta vi gota ekanta nukuraweti algon men qur'an namadu algon men fahish kanta ka munkarata kon duru nukurani allah ge wahi basfule dogwane to dogennuane evves pefula ka egota hifulu wadanne onito allah ge wahi basfula ke tedu wahi basfula ingeto ega evves dogen ekulefa nuwe ehem wegen Allah subhanahu wa ta'ala furatama alif lam mim dhalika alkitab la rayba fihi ega evves ulume shakke waswahe nuwe hudal lil muttaqin wani kombekat hidayat kamga kombeka tedumage kamga kombeka magudakka ecch kamga kombeka to emmenatto algon men emmenatto nuune ingeto hudal lil muttaqin ay taqwa verina Allah birwatu wa mihuna taqwa ver kamake kobato taqwa ver kamake Allah birwatu ma Allah subhanahu wa ta'ala amur karvi kantata kurma adi qiyamat duha tayyarogem wuma adi minwaran imamum e Ali ibn Abi Talib dalu fa fada ingeto taqwa verina mi qur'an hidayat kabani taqwa verina Allah rasul mioni gotaka amur kurabbe afiya bunaira ebami kiyamam wana ebami hunge bahakawani sami'na wa ata'na adwa hafi me kiyamam wajjame kirtu qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabba fa fadan algon mennaka kamyab nulibe ningeto ek gotaka ves rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunne du kallaf kam gonam duniya gas adi akhirat gas duniya gas algon men wani gelleni wegen bayge gotuga ehem wegen anfal suratu ga kiketo Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabba fon Allah subhanahu wa ta'ala wahi kur yasalunaka 'anil anfal qul al anfal lillahi wa rasul wattaqullaha واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين الله ورسوله تباميه ايمان واشه اي واطيعوا الله فريم كيم واشه والرسول ادي الله ورسوله كيم واشه تبامنا كي مؤمنون تكم غوانما ادي وسالغون من دم كي ادي خطبه الحج ومن يطع الله ورسوله كي كونني ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله سبحانه وتعالى كي القران وحي كربافوني e ayen bawe khutbatul haja ga men furatama kom du gas me fashani khutbatul haja e rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ekamaka lobi kuraviti adi kom me khutba fetomga e khutba gengula fawati e khutba ngalu me fashani tibe fonna bes adi ado sa kom be fonna ko bes e khutba 10 kurmatra ka fasiha gotta ke medur kodinu me niyatuga e khutba kom du gas me fashani e khutba gas me oni ki keto ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما kande ali بيان وجنبا أدي ماتيوري وجنبا كامياب أكون كامياب هو دافي الله ورسوله إمام الجميع أدي الله ورسوله فيها مكيمن تري والجميع كندالي بيان وجنبا بدو كامياب أكون كامياب هو دافي ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إيه نونكم جوجيه على قول منك إبس كامياب إنه مدنيا جالس أدي آخرة جالس أدي على من باني قلني وجنبا بيجوتوجا وليحذر الذين يخالفون عن أمره الله سبحانه وتعالى كيرت القرآن جا وحي كروافوني nikang tibe rakkateruwe birwetwege baamhun tibeshe kombenge rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ge amru fultaka khilafu amih an tusibam fitna ebamhun bodogem ba fitna ilmurin bayan ko fawani shirka kufur ingeto algon men shirk tere sotti dane rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ge amru taka khilafu je kam gojja shirka nun tam yottani tunjina salwa kiyom kocha kam yottani salatu nariya kiyom kocha kam yottani den adi hame gota jawahirul quran kiyom kocha kam yottani huwa fenuge mi hunna fenna ecce diinuge tere waddan alu me minnani miweni waliwerik miweni sidi wariyaka fenna huwa fenta kiyose din kam hada miulani la ilaha illallah evure bodu magfurat metto kirite quran mionni emme furata mastaraka dem mionna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunna dem mionni ijma' dem mionni qiyas dem mionni gato masalih al mursalaya adi sahabinge bastaka mi دليل تميوني إنما سمى فرطة ميون كيرت قرآنه دميون رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته دميون إذا النبي كلام إجماع مي هريها إم بس بس فواتين تشينجتو هريها إم بس
muni ummen ebbas wefawe mitin eccha furihe amal kuram lazim wanakam wajib wanakam ehennum kam gojjiya miha ki muslim kam go wanakam em furata men kirtu qur'an dem yon ni kirtu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunna dem yon ni ijma nete huwa fenaki huwa fenate ebbes gotaka kirtu qur'an ga mastarto ga terega adi algo men deen amal kurmattaka malumat hodagatma wa mastar kam ga huwa fenta nuwe eggotaka wes nuwe ehme algo men kinetto huwa fenta balagen weni algon men amal ta batil kuram beenu nukam ga wajjiya algon men oti mifada khurafi kanta takun durwe allah ga rasula furiha men itaat kurum ehme gen allah subhanahu wa ta'ala kirti qur'an ga muhammad surat ga wahi kurwa foni ki geto ya ayyuhalladhina amanu imam mistakun nidai voni e imam jemistakun atiiu allah tibami allah furiha men kiyaman tariwashe wa atiiu rasul tibami allah ga rasula furiha men kiyaman tariwashe ولا تبطلوا اعمالكم تبامهم عملت تبامهم باطل نكراهش كما باطل وجن دان انجتو علغون من نباغتا كانت كوفي كم غوانما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نباغتا كانت كوفي كم غوانما اكلك فانو عملت بس باطل وجن دان قرآن سنه كم ميه كسلنجني كيرت قرآن ايوس وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتك ايوس وحي اكن غوم من نجني كينتو نجم سوره الله سبحانه وتعالى وحي كربا فوني وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اكلك فان هوا نفسك ايوس بس ولا بدال نوي adi kiyen hayye ei baawala wifawa wahiye ehem wegen quraishun abdullah ibn amr ibn al-as liuvam fettawum quraishun as waswas dinige to kihenen he liyani ekalege faana ki kofa iswa agutu gawas adi hippula manuje agutu gawas badalu anna be kaleke ehem kihenen hayye huriha liyani ewahaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam dennawum hadithul qur'ani ki keto uktub liyashe حديث تليوم تكا أمر كربي رسول الله صلى الله عليه وسلم هن واجن ادوا سرغا صحابين ادوا سرغا اكتب فوالذي نفسي بيدي تمن كذا كفانو نفسه افراتك اپل متيغا وفرا غندوا هو كربمه ما يخرج فيه الا حقا اتلكن نكنانه حق نوني حق بس منوي اتلكن نكنانه اي كيف جنتو اي وحي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اي وحي اي هم وجن الله ورسوله بسرتك ومنا فريهم كيما ما جه ei algon men kamyab hodu mattaka algon men de duniyage baajari kan hodu mattaka ehem wegen allah subhanahu wa taala kirtu qur'anu ga wahi korwa fawani wama ataakumur rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tebamuna genastavi emmeha kanta take balagan nashe rasulullah sallallahu alaihi wa sallam genastavi emmeha kanta take balagan nashe ehem ebbes bayako ehem ebbes mihako ehem ebbes imamako gena kanta take balagat mattaka mi ga boweto وما آتاكم الرسول هم إكن رسول أجر استوي كنت تبلاغن نجهني فخذوه إكن تبلاغن ناشه إكن تكمل كراشه وما نهاكم عنه فانتهوا أدي نهي كفيكم جوجي أكمكم مولين إكو درولي واشه وما نهاكم عنه فانتهوا إهم بيجن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث القربة فوني تمن كذا فانو نفسه إفراتك أكمل متيجا وفرا جندفا ودارو مه يهودي أكوس أدي نصارى أكوس تمن كذا فان ميجنس دبي تكتي أدوها إن إيمان نوجه كم جوجيا إن كم ميه كوس وانهوشي كان يلقين نركه وانهوري إهم بيجن رسول صلى الله عليه وسلم حديث القربة ميهار موسى كفانو نيكم غافيس موسى كفانا كبسي ترغوتن نونانه تمن كذا كفانا تبعهم فيها أدي بس عيسى عليه السلام النسبة قربة إفدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث القربة فوي كم بيكلا كبس جهي ودا نواني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جنس تبي رسالة إجوتان عمل قربة إيه نون كم جوانما إجوتك كبس إبس عمل الله سبحانه وتعالى بلا وعودي نوغنوان عيسى عليه السلام اسفهم جبا الله سبحانه وتعالى فنوبا إكلك فانوس عمل قرباني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جه مي شريعته إكلك فانو جه شريعته كنو رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس تبي قطع عمل وس قرباني إيجم بس دهواني ألقون من نفس كاميابا فلاح لبيني ألقون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلس تبي كنت تبلاغ نجين إيه إيجوتا فريها من عمل كوجنة إيه نون كم جوانا ألقون منا شك نجوتوجا ألقون مكورا إبس عملك ألقون منك إبس منفعة مدنيا جالس هذه آخرة جالس نودي بينه إيه مجن الله سبحانه وتعالى أمر قربا فوني إيه ورا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبعوا ما يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إيه إمام جميس تكون تبامهم هدي فراتشا هذه تبامهم رسول آية لبوة تكير تمورة رسول آية تبامهم فريهم التبع واشي إيه رون ألقون من مكي محمد رسول الله إيه جن علوم من منفعة قرآنيس محمد رسول الله هم يكن كيالو ما أكيجا ألقون من كيرت قرآن عمل نكران رسول الله صلى الله عليه وسلم جنست في سنة كانوا من عمل نكران هم بيجكم جوجيانا ألقون من كبات علوم من حالتك هم بيجي ألقون منا مغفرة فامي هنا هم بيجي ألقون منا شيعنا رافضنا هم بيجي ألقون منا صوفينا ميمي هنا هو فرقة كباتو هم بيجن إمام شافعي داروني ميكم مهم كم بيان قد دفع
rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata tabaum ge muhimmukam bayan koddewa widaluwani ajma'atil umma muli ummen ekkon ijma' wejje ummatuge ijma' meti genesfa ala annahu man istabanat lahu sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mihaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunne rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge goy ekale ekfanu ge manhaj ekale fanu ge riveti wegenwa magu engijjakam gojjiya lam yajuz lahu enaka eggotaka sudda wegen nuwe an yad'uha li qawli ahad edu kolluma mihege bahaka evves mihege bahaka kitemme ma bekala kam gavis kitemme bodu imam kam gavis kirti qur'anu amra aswani allah ge rasula ekiyamuma allah ge rasula ekiyam vejje kam gawanama den algon men allah ekiyam matiga demiti beweni ehnu kam gojji algon mennaka allah bes kiyamane nuwe adi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kiyamane nuwe ekan algon men engeni nisa suratu ge addi wanatu allah subhanahu wa taala wahi kurba fawani man yuti rasul faqad ata allah allah ge rasula kiyam me jamiha ma kasharu allah subhanahu wa taala kiyam vejje Allah ge amur fultaka kiyam vejje Allah ge rasula kiyam vejje miha dannashe emiha Allah ge amur fultaka kiyam vejje enum miha hama yaqinum mes ena wahushi halaka maghfradum ge terega ehembege rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis nukurwa foni kullu ummati timan kalefanu ge huriha ummatu ge mistakun yadkhuluna al jannata suwar ge wannane illa man aba ekam inkar ko e beenu nuwejje komme mihak manuwiye den hindu sahabin danwani e allah ge rasula ka ku toy swarga wannan beenu nuwani ka ku heye e urade mi haaki hindu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithul karwa fani man ata'ani timan kalega fana kiyama majmiha dakhala al janna ena swarga wadajje wa man asani timan kalega fana urade jamiha faqad aba ena ki eye beenu nuwa mi haki swarga anu mattaka ena ki eye swarga anu beenu nuwe timan rasulullah muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya urade mi haki man asani faqad aba ena ey nede mi haki timan kalefana uradun mi haki eye enun emme swarga wannawana kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithul qurba fawni rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ge sunnata agota alugon men ulefi kam go wanama alugon men swarga wannani enun gota ka men ka swarga wanum ge jagenne ekam bayan kurava rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hadithul qurba fawni sataftariq هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة مما تجميهم كيبا ميهم ألقون من أمم حدها تيمبا يكبه جندانه أمم واهوشي نركاجي أمم بايفيوا أمم واهوشي نركاجي أمم بايفيوا إبا ميهم نكي أي رسولا فريهم كيمم واميهم فرتما حديث كايونني أمتك أمم سورج وانانه الله رسولا uradi jamiha menui emme engeni emme basmiti bi uradi gen kan allah subhanahu wa taala kirtu qur'an ga wahi kuraba fawani wama yu'min aktharuhum billah illa wahum mushrikun ebami hunga teren gina bayako iman nuwe ebami shirk ra haluga menui allah ge rasulullah ge sunnaten annani nune algonu kiyana me kandaligen virud allah ge rasulullah ge sunnataka tabai nuwe algonu kiyana me jawahirul qur'an happudatta den qur'an bani jawahir negum sabun kibento miha halaboli zamanega kirtu qur'an kiyoma eha samal kan udeveni komme wefulaka ves samal kan udeveni ekkala jawahirul qur'an kiyoma miha kan huwa venu venifa wachekam eggotaka tasawwar nukorve hadisul qur'ani emmen wanna hushi narakeshe emme bayak fiwa em algon men engeni gina bagan mitibi halaka gellum ge terega kan rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukhatab qurba allah subhanahu wa taala wahi qurba fani kiketo wa in tuti akthara man fil ard يضلوك عن سبيله كليك فانوس بيموجا جينا باغنا تباعج كم غوانما ابامي كليك فان مغفرت دالا هوتي جينا باغنا غلومي بس تباعج كم غوانما شاكن غتوغا الغون تيبني كونغو تكا مغفرت فوا ميهونغ تريغا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مخاطب كرب الله سبحانه وتعالى وحي كربني كليك فانوس بيمتي غوا جينا باغنا تباعج كم غجيا كونغو تكشي هوناني مغفرت فوا حالوغي مغفرت فوا حالوغي ehmi malgon menna bes oti rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekkevi sida tedumoga ulun ei sharutaki namadu gaves ei emme muhim me sharutu ei muhammad rasulullah mi kalima kiyum gaves emme muhim me sharutaki ei rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya furiha me tabaun ei ehem vegen hadithul qurba famyoni emme hamistakum annahu shi kontakashe narekeshe emme bafiwa sataftariq hadhihi al umma ila 73 firqa kullaha fi an-nar illa wahida هندو صحابي سؤال دنوني حرام ولا نوني قالوا من هم يا رسول الله اي الله رسول اي كم بين هي اي كم بيتوي هندو حديث القرآن كي كتو هم ما كان انا عليه اليوم واصحابي
timan kalege fa sahabin timan kalege fanuge sahabin kirti muriti sahabin miyadu tibbe gota tibbe bekei enun emme bahoshi kombe kashe narakaga hulwarinashe enun emme bahoshi narakaga hulwarina algon menne naja beenum kam gawanama algon men qiyamet du rakater kam beenum wa kam gawanama algon men qiyamet du surga beenum kam gawanama algon men miwani kongotetto rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekkevi gota ekalege fanuga sahabinge amal takabbalawagen eya ek gotangulun enun gote kam ga enun gote algon men ikhtiyar ko fi kam gawanama algon men wani gelleniwe halaku gen wa mihunge terega ei allah subhanahu wa taala ge kirti qur'anuga bashi korba fani kiketo fala wa rabbika la yu'minun kalek fan hadwa genguluwa balhatwa ilah gandewa wahi korobame ebam ngatare ekakues tibam ngatare ekakues imam vikam kanwe hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ebam ngade terega ikhtilaf dewa kantatawga kalek fan ki hakimak balaf madande ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا يفوق ابام هنگه نفس توغا ابس كاله حرجن ابس كاله هنگم رجم اوگنوانه ادي رسولايا فريهمه تسليمكم تسليم كرن جهنه فريهم كيممكم كيمم وان جهنه enun gota ka ابام تبج كم گوجيا الله ekalaange zaatu fulu gandewa wahi korwa fa miwani kiketo tibam ngotaren ekakwas imam vikam kanwe فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم حاكم ايكي رسول صلى الله عليه وسلم كما بلاف مداندين ادي بس algon men enun gota ka kam kanta kofi kam gawanama ei algon men on ikhtiyare nun kam bayan korba allah subhanahu wa taala kirtu qur'an ga wahi korba fawni wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim waman ya'si allah wa rasuluhu faqad dhalla dhalalan mubina Allah ga rasul waki gote kanala nimma fikam gawanama en goten hidunge ikhtiyar mu'minu firhena kavyas adi mu'min anghena kavyas libigenen nuwe Allah ga rasulaya uridi jamiha kanali bayan vegemba magfuradumakum magfuradijje adi bas Allah subhanahu wa ta'ala mi Allah subhanahu wa ta'ala ga rasula itaatun kurmaki kiha bodu nurakkalakam bayan korba wahi korba fawani ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا تدما کو انگي بيان ما فوغا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اوردي مؤمنون مغنون اهم مغ اختيار کو في ميها دناشه تمن الله اينا ede ko takan ena magu fay ko de bahushime nuwallihi ma tawalla ena ede ko takati man allah ena mag fay ko de bahushime wa nuslihi jahannam ekama ena jahanname wasil kur bahushime wasaat masira ei emburdiu mattaka nubahwegen watanake ade umen terega waragina far aduwene rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ge sunnata amal kurma goale we hindu bunani kaleti bunani kaleti rasula kaman heye nuwata kaleti dawa kurani kaleti sahabin kaman heye mi kaneligen kufur bahengeto mimi ha mi bunani egunuga teregaanamas nuwata negunuga teregaanamas e bunawani mi islam din hama ekane ekashigam wani muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam sha ekalek fanuga sahabin nashe mi kihabad kufratto mi mimiha farsar ko mungotun mi bunani kadeti dawa korani kadeti muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaman heye algon menna rasulullah sallallahu alaihi wasallam taba wada umataka amuraswa wani ei algon menna ekalek fana taba wewenati ekalek fan dakwa kandata ki ei faseh kandata kawati ekalek fan bayan ko deva wa kam kandata ki insanun kurwene insanunge maqdur gawa kandata kawati ehem begen allah subhanahu wa taala algon menna fardu kuraba fa miwani rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam furihama ki eheng evves miha kanu eheng evves mazhab kanu eheng evves imam kanu rasulullah sallallahu alaihi wasallam taba'a mamyati angwala wafa kirti qur'ana hadi sunnatu mi fadam buna mi hunna engenama mi kufru bahekkan kaneligan bunan algon men deenuga wahaka dakkaf kam gona bunan kale kom wahake dakkan he kaleti dawa kurani kaleti rasula kam he nuwane ehne mi huriha gottake batil kurabam allah subhanahu wa taala wahi kuraba foni kahf suratuga qul kike onani kale fanu idalu washe إنما أنا بشر مثلكم تمن كلفانا كي تبع من فدا إنسان كيمه إنسان على ما ترفونه فيبس على من ترين معاند أنت عمل نكرم بينوا ميهون تبينك إنك لباتي إكنت تباطل كرم متكا إنسانك فنو في ملائكة فنو فينا على من ترين إكاكوس تبعنويس إنما إنسانك مفنو في على من التبع وينتي إكلفانو جلست في قلتكي أي على من التبع وينتك باتي الله سبحانه وتعالى كيرت القرآن وحي كربافوني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الله رسوله جاء كلوا تبع مهون التكوا ريبت نمونا في رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتك أي إكلفانو
විදාලේ බස්රුතක හදීසුල් කරවේ බස්රුතක අමල් ෆුල්තක ඉක්රාර වඩන්නේ කන්තතක එකලේෆානුගේ ඛල්කී සිෆා ෆුල්තක ei misalaka bunakam gojjiya ekalefanuga ribati tumuli fulu adi khulqi sifata ei ekalefanuge hashganuga Allah subhanahu wa taala labwa fa furihama sifata mihuriha kantataki algon mena namuna kama labwa Allah subhanahu wa taala wahi qurbani laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana ilmu midaluni fi rasulillah tumun ekalefanu gaqolga wa kantataka wes algon men tabawan jehene algon men emmeno senge rasulullah sallallahu alaihi wasallam gerestavi emme kantataka balagatumaki ekalefanu algon mena amur koravi basrutaka nahi koravi kanta iqrar odanne kantaka khalqi sifataka khulqi sifata balagane e ay gotan amal kurun kan e algon men amal kuravenati ekalefanu namuna ka labwa fauni amal tan algon men nukurave kam gawanama shakkenne gotuga e namuna ka nuwane e eggotaka algon men amuru ifa nonnane muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam furihame tabawan e namuna ka nuwa kam gawanama algon men ekalefanu genestavi gotta bala nu ganave kam gawanama egotaka nonnane ehem wima algon men kirat rasulullah iman nuwa kam gojjiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam itaat nokofi kam gojjiya algon men kirat qur'anu mes ebbayan e iman wewni adi kiyetto kirat qur'anu ge bodu bayan algon men iman nuwewni e algon men wani kafirun ta ekkamga algon men wani mulhidun ta ekkamga algon men wani ladini ba ekkamga e algon men dahoshi narakya Allah subhanahu wa taala kirat qur'anu ga wahi kuraba fawani afatu'minuna bi ba'd al-kitab tibamihum fatuge ebbayan iman wani hai wa takfuruna bi ba'd adi ebbe kafir wani hai وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم الله سبحانه وتعالى وحي كربا فوني رسول صلى الله عليه وسلم بالون حديثك أي كيرت القرآن تفصيل قد ومتك بالون تكم ميكيرت القرآن مئات من نجني أهم بيجي ميونني رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة من تبع عن جهة إيه تبع نوجكم كجال من كيرت القرآن بس إيمان النوبة أهم بيجي ميونني آياتك أفتؤمنون ببعض الكتاب تبامهم فتوجا إبن إمام ونيه وتكفرون ببعض هذه فتوجا عن كافر ونيه فما جزاء من يفعل ذلك منكم tibami ngutene ifada kanta qura mihage jaza tibami hun engetoy ifada kanta qura mihunge huri adab engetoy fama jaza man yaf'al dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya dunya ga tibami hunati nikamati kama madmul kama adi musibata wendani azabe mi dunya ga khizyun fil hayati dunya hayatu mi dunyawi hayatu ga sena hoti nikamati kam ena kan bes kamyab enne ena kan bes kuriyar menne khizyun fil hayati dunya adi qiyamah dung ena gad hodagam wa azaba Allah subhanahu wa ta'ala raddu karabahu shime ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala ngwafoni embima algon menna kamyab libeni algon men mikiya kalima la ilaha illallah muhammad rasulullah gamiwa muhammad rasulullah kiyumun lazim wa sharutaka furihama tabau ega terega esharutaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam genestavi gotanuni algon men ekamen nukurun ei algon men komme alkomegga sharutenge ei imam ibn kathir widawla fa fadan alukantata kurumattaka esharutaki kommehen lazim sharuten esharut ekulefa nuwakam gawanama algon men kura evves alukamen Allah subhanahu wa taala ballawa odiyanu gannawan emma algonuga duaaki algon menge emmena kiwes rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ki algon menge namuna farako balagin efaratun algon men angofa gota furihamen amal kura bekam ga Allah subhanahu wa taala lebun adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata amal kurumattaka Allah subhanahu wa taala algon men emmena he tawfiq devun adi algon men naki he bas kanula adwaha adi eya furihamen amal kura bekam ga Allah subhanahu wa taala lebun wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh सवाल की बेफार में फ़िने गे तक फ़ारत होगा गे फ़ारत होगा किरत कुरान के आयत लिए भी पोस्टर तक हिप्पीफा होना तक यही कौन खाल कमित तो है अगर मैंने एक आस फामी वनी यहूदी ना नसारेंगे फ़रातों एबामी होंगे फ़ोटोगावा भाई कोटेशन था एक ये किसी फ़ागा होना फ्रेम था होगा लैगिंग एबामी होंगे फ़ारो ज़ीनत तेरे कुरमट्टा का इबाहट्टा अगर मैंने मिराज्य की कुड़ मिज्जे की दुनिया के कंकोल तक उड़ीफा उन राज्य कम वाती अलगोन मेंगे मीस तक उन इफद कंत तमी फेन्ननी हम इफद कमे खतिम नगाफा मिगोतंग अलमें हेदुमस खतिम नगाफा हेदुमस हम इफद कमे खतिम गा बोस्तीन मकीवस एई हेव कमे कम गवानमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंत कुरवीस अदि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कीरति मोरिति सहाबी कंत कुरवीस अदि ए हो कम गवानमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलगोन में एकम बयान कुरवीस ehni rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithul korwa foni komme nabiyaka wes wajibage mani enaen enge emmeha hewkame enage ummatuge mihunna bayan ko dinume enaen enge emmeha hewkame ummatuge mihunna bayan ko dinume faru zinater kurmatta kawa echenun kirti qur'anaki no talgon menge eki tantan zinater kurma wa echenun kirti qur'anaki
ei alugon men amal kurmawa dusture alugon men en amal kurmattaka Allah subhanahu wa taala balawa wahiyai hagigatu bunaka mojja faru zinater kurmattaka alugon men gengulu fikam gawana en e hitani waran ihanati hitume alugon men ihanati kon hitani kirtu qur'anuge maikan alugon men hagigatu ga neenge nuwas visne faru zinater kurmattaka alugon men echita behette kam gojjiya ei alugon men kirtu qur'anan e hitani hama waran nubako ehni kirtu qur'ana ki ei alugon men ulman Allah subhanahu wa taala balawa wahi ekalaange kalam fuloi alugon men nujhe faru zinater qur'aach kam ga hadaka alugon men hitta zinater qur'aach kam ga egen alugon men hadamwe kirtu qur'an alugon men kiyamwi kirtu qur'anu amal kurambi ehem wegen Abdullah bin Mas'ud men fada sahabi vidaloni emme ayate bes fahanala timanna men nudame e daskurma fahuga e furiha men amal kurma fahuga menui em alugon men kirtu qur'an baale fawani farata zinater kurmatta kanu miyadu fasagut namada nanna mihunges geta zinater ko fawani egen adi e ay gota photo takum zinater kurai fawan ei photo tak egega wakam go wana malaikatu me segeka wadewada anugannawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithul qurba fawani kigeto rahmatuge malaikatu wadewada anugannawane kuttaya adi sura behetti fawa geyaka mi suras behettani zinater kurmattaka eha harankam ekam ga wairuga den halgon algon men avidiga mi bahattani algon menge kiriti qur'an mai mi qur'anuge ayata eki faadu ge bodata leifa adi faadu ge frame kuraifa emi behettani algon menge farata zinater kurma ilmarin vidalwani sheikh imam ibn uthaymin rahimahullah vidalwani ei kandelege biduaike farata zinater kurmattaka kiriti qur'anuge ayata beenu kuroma ki biduaike hame egota Nasiruddin al-Albani sidalwani gota adi hama mi ummatuge dannabe kalunge gina ilmari midalwani ei kaneligen biduaike efada kanta talumen koggen waane wallahu aalam kurisiwe sei kirtu qur'an ga ayate dasnuwa ko dinna fenigen daswe ekam daskur men nu maqsada ki he maqsaden e daskura kam gojja kujja hen gota kabes daskura vidan ehma daskur mattaka wes onna gos gotage beenu men ni fen daskura mattaka en fotegge lifa di daskura nuwata ganegge lifa di daskura nuwata hu zamanuge ekkadbuna edurge takuga filaga live gota lifa di daskura daskurma forga eti ane kay gota kan no behette nasno ehma daskurumge niyatuge kiya fe eti abadak bahatta kanwa awmenge getawga behettifa ayata ki algonde hitannara e gota kase daskura algonde hiennuwe bahatta funna getawga tibba ahluwerim wes e daskura wana henne waragina ayatange bor hanunto والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك